paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kuna ti pag-asa, adda sumangbay ang napig sa ato daw. Posible ang mapasamak ita amalang tuyang. Nagtudo nga ta? Kuna may ti pag-asa, posible nga agtudaw iti napigsa. Agtudo nga ta? Siguradom nga agtudo inton malam ba daw? Tapno mamati dagiti tao amay saka mamadta. Sa payla kumaa, tagtudaw nga agpaysaw. Daytoy ket patapatalaan ti pag-asa. No agtudaw iti napigsa, tuyang. Sa bagay, langan na ti agtudo inton malam ba daw? Wine, isong aramidag daytoy, tapno nawayaak iti aramidag. Diskarte, tapno agbiagta, tuyang. Apay asa na rumrumwar ni kabadong ijebalayaw, marituyang. Di na kano kaya ti mabasa, tagtudo inton madamdama, marikwanang. Kasano ti panakam mo nang agtudo no madamdama? Parparmata na ka na umaray. Agtudo iti napigsa no madamdama. So asya kong timbaw na gumatang itit hilan. Ay, kabalyaw! Ay, nagpigsamot tanda dya akimat kan guruod maray. Huwag garod. Nakigtutak pay. Ay, nanay, agtudong marikwanang. Ay, sapi awan payong ka. Ay, inakaw. Nakaskas ka aw. Nagtudong agpay so iti napigsa. Napugtuan ni kabadong ti mapasamak. Ayos. Nakatsambaak. Nagtudo iti napigsa, tuyang. Sigurado ang mamatitan ni Marikwana nga mamadtua. Ay, wun ba daw? Ala, lalaingam pa iti agpamarang. Akampay iday, may saka mamadtaw. Wine, tapno maaramid ko anay bag ti planaw. Anya nga rod taramidam itan. Timing, tuyang. Naska na mapamatik pa'y amin, dagiti kabaranggayan. Akabailak ti agpugtaw, iti posible ang mapasama. Agan-anad ka, pari Tomas. Apay anak ko na mga agan-anadak, pari badong. Wina, no saan ka nga agan-anad, madisgrasya ka. Anya? Daytoy pa'y, pari Tomas. No saan ka amangan, agbising ka. Aywan nga agpaisaw. Mapaspasamak kanyak ti kasta. No saanak amangan, agbisinak. Talaga, mate, pari Tomas. Ken saan ka pa'y arumrumwar iti rabi Taapay, pari badong. Nasipnget ti rabi no awan silaw mo amag na. Kahit maitibkol ka. Ang mga nuday taulom ti umunang agdiso iti daga. Ket matay ka. Ay, nakabutbutang matday tangay bagbagam, pari badong. Kwa, kastoy taramidam, pari Tomas. Maturog ka anasapa. Tapno awan ti dakais ang mapasamakin ka. Patsyem, adula amin dayta. Kasano ko maamapugtuan ni pari badong ti mapasamak? Agdinamagan ang mamadto ni pari badong. Inteng. Jak mamati. Ay, adakan ka, no di ka mamate. Napugtuan na pa'y ngarod nga agtudo itinapigsa idikalman. Kat nagtudumat nga agpaiso itinapigsa. Patsyem. Is-istoryaan dagiti kabaranggayan tayo ti laing na nga agpugto. Jak mamati. Di pari badong pa'y. Bulili kong dayjay. Ngimot tatabadong ti masabat kaw. Tumalang kaw.
Anyaya tikit-kitain na. Tatabadaw! Nay, si kamot gayam, kwarog. Tumalangkyaw ka. Apay ka day. Kwa. Sa bali nga ti marikrik nak itakay. Amangan wag sakit ka. Ay, kasla adda maday ang mapasamak ita nga aldaw, kwarog. Ha? Uy, tatabadaw. Talaga ka di ang mapugtom ti mapasamak. Bala aglaeng ter aramidag, kwarog. Tapno masakbayan tayo ti dumteng adidigra. Wenno dakes ang mapasamak. Anya? Ay, kwarog. Mabit man laeng. Aw. Apay tatabadaw. Kitkitahan nak matlatan. Adda makitkitak iti alin tataom, kwarog. Ha? Anya ti makitkitam? Sigurado nga umisbuka inton madamdama. Anya? Putem timbagaking ka, kwarog. Umisbuka inton madamdama. Ay na, talaga naglaing ni tatabadong angkay. Napugtuan na ti mapasamak kanyak. Anya kumamit tinapasamakin ka? Idi nagsabat kami. Kinitanak. Idi kwan. Imbaga na. Ngayon ton madamdama. Umisbuak ka now. Idi sana nagbayag. Imisbuak agpaisaw. Talaga ba't nga umisbuka? Makita na pa iti alintataok Ay, naglaing nga talaga ni tatabadaw. Mamati ako na may samang madtaw. Nagaddayo tinakay turungan ti matang mo kabadong. Apay aya. Adda maparpar matak, marikwanang. Anya dayta? Sigurado nga adda umay gumatang ita dito'y tersinam. Ha? Wen maray. Marikrik nak nga adda umay gumatang itilakaw. Ha? Kagawad, kumatangakwan iti 3-in-1 na kape. Unag paiso. Adda gumatang itilakaw. Gumatang ako nak. Kita anak matlatan. Ay, pasensya kan, kapitan. Mabit laeng tamangalak iti 3-in-1 akapay. Ada ka magamit pare badong mamadto. Wen parenteng. Adto yan ti kapem, kapitan. Agyaman nak. Anya nga tar aramidam di titirsina, pare badaw. Kwa pare. Umayak agbalaak. Sa bali tinagparang iti parpar matak. At dadakis ang mapasamak dito'y lugar tayo, paray. Anya? Ay, kabadong, di ka mangbutbutang. Inton rabe eh. At daag parang alaliya. Ha? Ay na, nakabutbutang tilangada. Anya? Alya ko na. Ay, un pare. Alaliya, amay maysa ti matana. At dapay white lady. Kapre. Kandaduma pa ngayon kantaw, paray. Kabutbutang. Nagasta nga ron, masapa ka mangrikap di ti tersenak. Andiyak mo't kayat ti makakita iti alalya Kunak man no agronda kayo ita arabi integ. Mabutang akdom. Dalalya. Sino tinangibaga nga dalalya? Ni pare ba daw? Ada ka no agparangal alya. Tagitilangan tanon at agronda no kayat da. Ha? Naturod ba't ni kwarong iti alalya? Sudalangan ti agronda. Maturog aklangan dong ha. Ay, kapitan, umayak man agreklamaw. Apay, Tomas, anyat ireklamaw. Tinakaw da di kakaiso na akalding kaw. Ha? Awanan iti nang ipagudak. Anya? Tulungan na, kapitan. Nas ka na matiliw di tatakaw. Kat may subli di kalding kaw. Mala, di ka madanagan, Tomas. Sakti makaamaw. Anya matun. Ada man ang dagita nga agtatakaw. Awan tinagronday di rabe ay angkail. Iso nga awan tinakakita. No asino man di nagtakaw iti kalding ni Tata Tomas. Agridam kayaw. Ang mga nodalang iti lugar tayo ti agtatakaw. Unang kail. Ada gamin alalya iti rabi. Iswa sa anak arimrimar. Kabutbutang tilangan ha. Ha?
Nakitam jal alya, Angkal. Saan? Imbaga ni pari ba daw? Ang nakabutbuteng tilangada dagijengal alya. Anya? Wala, yung kaagimbestigar. Mumunti aramidem. Di mo ipadlaw nga agim imbestigar ka, maipapan iti panagtakaw. Tatabadaw. Amukon, tibagam, kwaraw. Ha? May papaniti. Itinatakawan, akaruba, tibagam. Jay kalding ni tata. Tomas, titinakaw da, idirabe eh. Ha? Amukon, tibagam. Naglaing ka talaga, tatabadaw. Mapugtuam ti bagakan ka. Talaga, mait kwaraw. Idi pa'y larabe eh. Amukon, nga umay ka dito'y balay, nga agimbistigar. Ha? Napugtuam ti umay ko dito'y balayaw? Wina, napugtuak pa'y anapan nagreklamo ni Tomas ken ni Parinteng. Mamadto ka talagan, tatabadaw. Naglaing ka. Idol! Ay, siputan niya at aramidan ni pari ba daw? Di mo ipadpadlaw apal-paliwam. Unang kail. Sa bali tagparparik na kanyak kay. Ada sa balingar aramidan na. Unang kail. Agtig na ikan. Siputam ti amin agaraw na. Unang kail. Agbalinak ita nga agent. No talaga matlaeng amamadto ka pari ba daw? Ibagaman kanyak no sa dino te ayan je kalding ko amapukpukaw? Adda bayad na, pari Tomas. Ha? Adda bayad na? Libre ko man ata kakaruba tayo mait. Ay, awanan ti libre ita, apanawain, Tomas. No kayat mo may sublikin ka di kalding mau, agbayad ka pa'y nga umuna kanyak. Manungay ti bayadak. 2,000 pesos, Ah! Tomas. Ay nagnginan pari ba daw? Awan latawar nan. Ay, awanain. No kayat mo may sublikin ka di kalding mau, agbayad ka pa'y kanyak iti 2,000 pesos. Ay, sige sige. Agbayadak. Basta maisurum no sa dino tayan je kalding ko. Ayos. Dumngag ka, no anya ti rumbang nga ramidam, Tomas. Ha? Adda nga agpaiso ti kalding ko dito sirok ti mangga. Oh, anya? Mamati kaan kanyak. Agbayad kan. Kanay bagak metingking ka, ti pakasarakan iti kalding mau. Ay, naglaing ka talaga paribadong. Mamati akon, asaan ka apike amamadto. Mala, iyag mau jay bayad mau, tagawid akaon. Makaamukan iti kalding mau. Ay, napugtuan ni Tata Badong no sa dino tayan jay mapugpukaw amanok ko. Dagiti umay agkid daw, iti tulong kaw. Mapanlaang itayan ni Tuyang. Agbayad kayo, kinkwana. Ay, wan Tata Badong. Tuyang, asikaswam dagiti agbayad. Wan, badaw! Ay, saka. Mala, umasidagan dagiti umay agpapugto kanya. Umay kayaon, kakabsa. Anya ti aramidam ita, badaw. Irwar ko tay manok at tinakaw kaw. Kampay day, adalaang iti arubayan da parinteng, jay manok. Gayam, imbulos ko laang. Tapno mamati dagiti imay nagpabuyon kanya. Mala, agan-anad ka laang nga, tapno saan ka amabistaw, atak-takawom lagayam dagiti dingwon, dagiti kaaruba. Wain, di ka kadimadanagan. Planadon ti amin, tuya. Adayta. Naibulos kon dagiti manok at tinakaw kaw. Ibagak tumutayin ka dagiti tattao, nga dalaing dito arubayan da parinteng, dagiti mapukpukaw a manok da. Agawi da kaon. Ang mga nuad da makakita kanyak anang ibulusak iti manok dito'y likodan ti balay da parinteng. Enteng, anya ti aramiden di pari badong ijay likodan ti balay. Huwag nagpaisaw. Nini, dajayan. Nagpartak ngay madayaw. Ingkamankit di kitaan, no anya ti inaramid na ijay likodan ti balay. Ewan man. Sa balit agparparik na kanyak Adala kita sa bali ngar aramidan na.
Nay, apay anagado kayo nga imay dito balay may. Anya ter aramidin nyo dito'y balay, May. Piki ka ang mamad to, pare Badong. Ha? Kasano ako na mapikiyak ang mamad to, paray? Nakita mi kaniba ng tinaramid may ijoy likudan ti balay may. Ha? Imbulos mo dagiti manok at tinakaw mo. Pagparagam, anapugtuam, no sa dino tayan dagiti mapukpuka o manok. Katpasan na, agpapabayad kay tinangina. Limad a pinalpaliw ka, Tata Badong. Ha? Limad a pinapaliiw ko tigaraw maparay. Iso nga ita, mapugtuak met ti mapasamakin ka. Anya? Heh, maibalod ka paray. Ay, saan, paray? Pakawanan na ka, parinteng. Diyak ulitan tinaramid ko. Ay, tinglan nyo dahi tao. At ipantayon iti pulisa. Karumbang, abayadan na dagiti kwarta nga inalala na kadagiti taktao. Ay, Umay ka, Tata Badong. pakawanan dak! Pakawanan dak! Ay na, tahantabadong. Anya maninday ta akalukwan, anapanunot mo. Anya nga ita, maibalod kalakat nga ron. Agbalbaliw ka ngamin, kat manggad ka itiligal awagas. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.